Nangumanxumalo uzide kamkhatsha umvusi wamapipi angeke uze uhlale la ipipi lakho lingekho right. Okay, bafethu maningi. Guys, ngikazulu and bengifuna ukuthi ngathi ngangigiyela ngithi ukuthi layelani masebensikema vele niyakhohlela nokukhohlwa ukuthi ngiwanxumala isibongo bese nifakelwa abanye abantu kunotsekelelo wanxumala isibongo ngivusa amapipeni ipipi lakho mali unqima ipipi lakho lingekho right unepipi eliphazamile uyazi ukuthi ufanele kuze la kumina nangisi kanongoma ngikhona yabona la wasemakhaya kanongoma ngikhona njengamanje nje ukubona nje la sila emakhaya koverandi woza lapho nekhamera ngasisakaze ngenasisagila ulandele ngozokuhlephula lana emakhaya ngisho nje ngithi uyazini ngeke phela ube la wena mina ngikhona ipipi lakho ingabhalansi ngeke wena ipipi lakho lithambe ngine-Congo dust mina osima uyithi nje thasi kancane epipini uvela uphuza uchama nginempeso mina ekugijimisa ukushaya amagiya uthi ushita amagiya ngizwe ukuthi ngithini so-ke inamba yama-WhatsApp 0817293262 but-ke ake ngiqale ngikutshele nge-product ayazi impeso ile product leyo usima uyiphuza usima ngabe uyiphuza ushoma around amaningi thatha impeso uthatha ispoon engathi impushana kodwa iyikhambi uyabona utshani mabomile ngathi into kanjalo ukhanda ispoon esisodwa u-130 rand uyifake eparishini bese uyadla into engathi nisakawu-4 noma kawu-5 so akusiyinto encane 130 bese ba ne-Congo dust leyo uyithi trust la epipini u-170 leyo ma ukuthi-ke ipipi lakho uyazi ukuthi hayi ngathi seliqala ukukhathala ipipi alisabhalansi vele ubambe i-cleaning herb eyokuklina awuchathi asisadunuswa imadoda hhayi ma ufuna ukudunusa kunankinga kodwa hayi udinga ukuthi uchathe mina ngikwenzela kube lula ubilisa amanzi ufake i-teaspoon ebese uyayiphuza uze uyiqede ingakanyana nje ubuka abanye amavitami ofuna ukuyibona ngilandele mfana ngazikusaka ngilandele wena ngizongishoda ngaleli thawulo elibekwa la kuthiwa yilani bathini lapha emabhinga ngishoda ngobemuthi uyabona leli shangayo ngeChris hayi nginomkhulisa pipi ipipi lakho uma ubone ngathi lincanyana ipipi lakho godola ipipi ufuna ukubaleka ipipi lakho alivuki ipipi lakho liyalala ngeke ukuthi unoshukela ngabe une-BP ngabe unama-ulcer unezinto sinomkhulisa pipi obizwa ngomveva alingiqini konke naleli blue konaqala kanjani umblaselo kodwa asikho lapho yabona umveva u-1200 madoda yabona mangabe kuphuza kakhulu utshwala uyalazi ipipi lakho kusukela ngo-1940 liyakuphoqa ngeke wondle umuntu wesifazane ngemali yakho umuphi imali umuphi oma-1000 uqoqele nangey'nkinga zakubo umuphi imali kodwa umenza ukuthi embhedeni umbhebhi uyambuka nje ufika lapha ipipi lakho libhocobela alisavuki uyalazi usuzuza ukuthi hayi ngeke mina kuyabheda lokhu ukuthi unenyoka thenga umveva uma unoshukela une-BP unama-ulcer ipipi lakho alisavuki umveva wami uzokusiza laba bathi hayi uthi umkhulisa pipi angelifuni mina ipipi elikhulu osho baci noma nawe kufuna ipipi eli-extra large ungayithengi le product yami ngoba ilithi kancane ngeke zikunike umbhombozo omngaka wepipi ma ufuna ukuthi libe u-extra hamba lapha kuma-Egyptian bakushanga lezi daqiqa gwabe engazazi mina ngikushanga ekhambi elangempela ngilonda le phezulu angizwa ukuthi ngisini khona la eMzansi la balimba khona balihambe lehlathini hayi iproduct yami iyashaya yakhe hayi bokutshela abakutshelayo ukuthi iyashaya bese-ke niphinde nikhumbule uma usuphuze lezi zinto zami ngoba ziyasiza imfazi uyaronyentsa hayi lento ukuthi ufuna ukuvela ugibele lokhu ugibelile kufanele kubuye umnike ibreak umuthi va umshana ngezinto ey'khala kahle ama-100% juice namba yami-ke angithi nayo kanongoma ngikhona la i-KZN ngaphela ngika-KZN woza sambe ngibe ngikutshela la i-KZN ngikhona kanongoma ngikhona eDande sikhona eMzinto ngikhona la eThekwini kuwe street la eThekwini sikuwe street kunale passage elibhala ukuthi lapha Manches passage kuwe street uyangena nje kule passage nakho nje la first floor nakho nje uyayibona kunosisi nje oyisidudla lapho i-distributor yami ozovela umfica ufike uthenge khona uyazi uma ukuthi useThekwini kodwa ngakunika nenamba manje 084 288 4878 angikuphindele 084 288 4878 uma ukuthi khona la eThekwini bathi-ke uma ukuthi uyabona ule kaNongoma ule eHluhluwe sinawo uNongoma sinawo eHluhluwe angabi nayo umuntu so-ke sineDande sinomzinto sineTheku sinonongoma i-KZN yami leyo msakasa ngilandele awumeke ngiyazi-ke ukuthi omunye uzothi hayi mina ngila emaXhoseni
ngilana mina eKokstad kanti kumele ukuthi phela fanele ngibuye ngidirect no-cameraman wami ngoba ngathi u-cameraman wami naye unokudakwa kancane makuwukuthi ulena eCape Town nginayo i-distributor makuwukuthi use-Pretoria nginayo i-distribute Eastern Cape nginayo kodwa ise-East London nginayo eMpumalanga mhlawumbe nginabantu abawu-4 ama-distributors awu-4 adayisa yona i-product understand but ngikhona kwezinye indawo angikho mangingekho lapho uyayazi inamba yami u-081 729 3262 ivale mfana.